Uvaženi gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Bankar, sponsor i ovo sedmične epizode je kompanija MTEL. Moja današnja gošća je Maja Krstić, članica Upravnog odbora u Crnogorskoj komercijalnoj banci, kojoj želim dobar dan, dobrodošlicu i zahvalnost što ćemo danas moći da čujemo vašu poslovnu, ali i životnu priču. Hvala i vama na pozivu, meni je čast i zadovoljstvo da danas budem sa vama ovdje. Kad bi vas neko pitao da se ukratko predstavite, što biste rekli? Ko je Maja Krstić? Pa ukratko, to je jedna osoba koja je ponikla u Podgorici, školovala se u Podgorici, stekla iskustvo u nekim međunarodnim velikim kompanijama i opet našla neki način da sve to što je kroz život stekla vrati onima koji su u nju svo to vrijeme ulagali. Kažete, školovali se u Podgorici, rođeni u Podgorici, nekako ste cijeli svoj život vezali za Podgoricu. Upravo tako. Kako je izgledalo djetinjstvo u tom periodu? Nekako se to čini mi se sada s ove tačke gledišta drugačija vremena. Potpuno drugačija vremena. Ja sad kao majka mogu da napravim neku paralelu jer vidim u kakvom okruženju žive moje djece i zaista mogu da vam kažem da je to odrastanje bilo potpuno drugačije, prije svega mirnije, humanije, ako smijem tako da kažem, i nekako je to odrastanje bilo, otvaralo vam je širinu i puteve, nije vas ni na koji način ograničavalo u bilo čemu. Prosto je i porodice i okruženje su bili takav sistem koji su vam davali mogućnost da napredujete. Čini mi se da danas toga ima sve manje i da su to neke osnovne razlike koje ja mogu da napravim između današnjeg i onog vremena kada sam ja odrastala. Čini mi se da je tada uloga porodice u društvu bila značajno veća i to se itekako osjećalo. Snaga porodice je bila veća, ekonomska sposobnost porodica je bila značajno veća i to je nešto što je definitivno uticalo da taj sistem ostane kod mene na neki način upečatljiv i da mi da prostora da krenem dalje i da sagledam neke stvari mnogo drugačije nego što je to bilo neko uže okruženje. Šta vam najviše nedostaje danas iz tog perioda odrastanja? Osnovne škole? Definitivno bezbrižnost, to je ono što uvijek vas asocira na djetinjstvo, to je ta neka činjenica da dosta odluka ne zavisi od vas i kada počnete da živite i da radite u jednom sistemu gdje ste zaduženi za mnogo odluka i mnogo odgovornih stvari, onda najčešće čeznete za tom situacijom kada ne morate tako često i tako brzo da donosite puno odluka, a to je upravo to djetinjstvo. Vi ste osnovnu školu završili u školi Vuk Karadžić na Zabilu? Tako je, upravo tako, na Zabilu i tu su počeci i sjećanja i nekog djetinjstva, nečega što ovako vrlo rado nosim sa sobom i vrlo rado ga se sjećam. Kako biste sad možda uporedili taj period obrazovanja sa ovim što imamo danas i ove nove generacije, kako? Kada na tu temu razmišljam, često sebe dovedem u neku, kako da kažem, možda zamku. Meni se čini da je tada nivo obrazovanja koji smo dobijali bio mnogo veći od nivoa obrazovanja koji se sada pruža. Da li je to bilo do toga što su školi i sami učitelji i nastavnici bili spremni i raspoloženi da ta znanja prenose na đake ili je cijelo društvo shvatalo da je sistem obrazovanja jako važan za opšti napredak? Vjerovatno su neki od elemenata koji su uticali da tada imam utisak da je to obrazovanje bilo mnogo bolje i mnogo sistematičnije i da se polagala veća pažnja na ono što su rezultati toga obrazovanja. Znači, ne puka reprodukcija onoga što je naučeno, već jedno znanje koje će vas na neki način pripremiti za ono što vam budućnost donosi, a s druge strane također stičem utisak da je tadašnje obrazovanje pružalo veću diversifikaciju u zanimanjima. Sada je veliki pritisak na djecu da svi završavaju fakultete, da se bave jednom grupom određenih zanimanja. Nema te diversifikacije koja se daje djeci da mogu da prosto rašire krila i da budu ono što jesu. Šta se to u međuvremenu desilo pa imamo sad upravo takvu situaciju? Nije to sad vremenski period veliki da bi se desile neke epohalne promjene, nego prosto to je neki mali period, ali imamo dvije različite strane. Vjerovatno je to tema kojom bi trebalo da se bave ljudi iz sfere socijalne politike. Ne bih sebi dala toliko za pravo da o tome komentarišem ili dajem svoj sud, ali možda ću samo reći da je taj period posljednjih 30 godina gdje je društvo bilo pod pritiskom kako raznih i ratnih dešavanja, političkih prevrata i ekonomskog kolapsa doživjelo jedan opšti pad koji se na kraju odrazio na obrazovanje.
nakon osnovne škole gimnazija je bila prvi izbor. Zašto? Je li to onaj period kad svi idemo u gimnaziju jer planiramo da studiramo? Nekad je, čini mi se, takva je bila percepcija. Upravo tako. Ako smijem da naglasim, znate, kao Lučanoša nemate puno izbora. Da, znači, vi idete u gimnaziju. Meni je mnogo ležala matematika. Ja sam upisala matematički smjer u gimnaziji. To se meni mnogo dopadalo i činilo mi se da se u tome baš najviše pronalazim. Tako da je gimnazija bila jedina opcija. Ja čak o nekoj drugoj alternativi u tom trenutku nisam ni razmišljala i čini mi se da je to bio pun pogodak. Jer gimnazija, osim toga što je pružila obrazovanje, daje vam i jednu mrežu prijatelja i ljudi koji su sposobni da razmišljaju na jedan drugačiji način. I to je ono što je jako važno. Šta vas najviše veže za taj srednjoškolski period? To su već onako malo ozbiljnije, ajde kažem, godine. Ozbiljnije godine, druženje, izlasci u grad. Znači, to je velika dilema, da li ću da ostanem još par sati da učim kod kuće ili ću da se spremam da izađem u grad. To su bili ti trenuci. Pa znate kako, definitivno pred kraj tromesečja mora više da se uči, ali zato kad nije kraj tromesečja onda ima više prostora da se izlazi u grad i da se provodite s prijateljima. Obzirom da ste na matematička gimnazija, ali tako? To je bio matematički smjer u gimnaziji. Da, jasno, u okviru gimnazije. Onda vam nije bilo teško odlučiti što dalje nakon gimnazije, jel? Pa nije baš tako lako. Znate, šta je bila alternativa ekonomiji? Matematika. Da. Matematika je bila alternativa, u stvari ekonomija je bila alternativa matematici, ako mogu tako da stavim, jer to bi bio neki moj normalni put. Međutim, ako stavimo kontekst priče da sam ja maturirala 1991. godine i ako shvatimo kontekst društva u kome smo se nalazili, zvanje profesora matematike u tom trenutku, što je bila moja jedina alternativa ukoliko završim matematički fakultet, meni se nije učinilo dovoljno atraktivno, odnosno nije dovoljno ležalo mom nekom afinitetu ili mom karakteru. I jedina logička alternativa, ako nije matematika, onda je to bila ekonomija koja će mi, kako se meni tada činilo, dati još jedan veći skup mogućnosti gdje ja mogu neke svoje karakterne osobine da iskoristim, a taj, da kažem, tu osnovu koju mi je pružala matematika, tu bazu i algoritamski način razmišljanja koji ja često volim da pomenem, oni su mi zaista bili izuzetno velika podrška tokom studiranja na ekonomija i kasnijim poslu kojim sam se bavila. Sad, kako izgledaju ti dani studiranja? Kao i svaki student. Samo što je možda moja mana bila jer ja studiram kod kuće. To je ono što sam ostala uskraćena jer nisam osjetila taj studentski život da sam studirala negdje sa strane. Međutim, upotpunjujete taj studentski život nekim drugim stvarima, tako da je to osim studiranja bilo i neke pomoći prijateljima u smislu, ok, matematika mi je jača strana, ajde da vidimo šta ja tu mogu da uradim. Tako da sam na prvoj i drugoj godini ekonomije imate matematiku i sasvim je normalno ako vam to dobro ide da ćete pomagati kolegama, studentima da pripremaju ispite iz matematike, tako da to mi je bilo nešto što mi je bilo ovako dopunsko uz studiranje, što pamtim uz izlaske i zabavu, to je bilo to druženje i prosto pomaganje u onim oblastima gdje sam ja bila možda malo bolja od drugih. Jeste li radili tokom studiranja, obzirom da veliki broj sagovornika koji je gostovao u ovom podcastu, nekako svi taj period vežu i za neke prve radne angažmane. Ili kod vas to bio slučaj ili ste se u potpunosti posvetili studiranju? Znate kako, kada razmišljam o svom prvom radnom angažmanu i onda sam djeci objašnjavala upravo da sam pomagala iz matematike, kolegama iz matematike i iz engleskog jezika i onda mi oni kažu, ali to je volontiranje ako nisi bila plaćena za to. Tako da to su prvi poslovni angažmani, nije bilo ozbiljnijeg poslovnog angažmana tokom godina mog studiranja, tako da sam zaista bila maksimalno posvećena studijama. Što je na kraju rezultat i redovno završen fakultet? Tako je. To je neki rezultat. To je na kraju bio rezultat, jeste. Nakon fakulteta, prvi posao? Nakon fakulteta, interesantan slijed događaja. Znate kako, kad ste student ekonomije, često vas privlače neka atraktivna zanimanja. Pa svi žele da budu menadžeri, svi žele da se bave marketingom, sve nešto što je tako atraktivno, a postoje neka zanimanja u ekonomiji koja su esnafska, zanatska zanimanja, kao što su računovodstvo i slično, od kojih svi bježe, jer ne daju dovoljnu dozu kreativnosti i slično.
I ja sam bježala od toga, to ne mogu da kažem. Međutim, ovo što vi kažete, dešava se jedan javni oglas u novinama gdje vlada Crne Gore lansira projekat Vjerujem u sebe. Tim projektom vlada Crne Gore želi da privuče kandidate koji bi htjeli da prođu obuku i praksu za jedno novo zanimanje kojeg tada nije bilo u Crnoj Gori, a to je revizor, usko povezano sa računovodstvom. I kako je to bila prva prilika, ja nemam posao, znate kako, ne birate baš previše, što ja vjerujem u sebe, ajde da ja probam taj program, da vidim da li će to zaista da bude dobro za mene. Osnovne prednosti koje je taj program tražio jeste osnovna znanja iz ekonomije, ali isto tako jako dobro poznavanje engleskog jezika. Sad tu stupa na snagu nešto što je moja porodica možda prepoznala ranije, a to je da od 6. razreda osnovne škole ja idem na časove engleskog jezika. I možete misliti koliko je to tada bilo strašno i nemoguće. Jedini časovi engleskog jezika za djecu tada su bili u takozvanom pionirskom kulturnom centru u zgradi biblioteke. Tako da od tada, i to se izgleda isplatilo u trenutku kada ja apliciram za program Vjerujem u sebe zato što je i kompletna obuka i praksa bila na engleskom jeziku. I dobijam tu kandidaturu i ulazim u taj program i tako počinje jedna nova stranica mog života gdje ja otvaram svoj put u oblasti u kojoj nisam ni sanjala da ću se baviti, a to su revizija, računovodstvo i financije. I koliko sve to traje? Taj program trajao je nekih godinu dana i vlada ga je radila u saradnji sa tada velikom renomiranom revizorskom kućom Coopers & Lybrand, koji se kasnije promijenila naziv u PricewaterhouseCoopers, tako da su njihovi predavači nama davali teorijsku obuku, a kasnije smo imali i konkretnu praksu, jer smo tada radili prve revizorske angažmane u Crnoj Gori, nezavisne eksterne angažmane za neke od najvećih kompanija. Tako da je to jedno prvo iskustvo koje sam ja imala i koje se meni prilično dopalo, a onda sam vidjela da mi neka stečena znanja i moje karakterne osobine jako leže prilikom obavljanja tih poslova, a to su analitičnost, ljubopitljivost, dobro slušam, pamtim i slične stvari. Tako da je to nešto što je, čini mi se, odigralo neku ulogu u toj priči, da ja sebe pronađem u tom zanimanju koje se tek počelo razvijeti i o kome niko ništa nije znao. Tako da sam često imala i problema da objasnim prijateljima i široj porodici, a šta to ja zapravo radim. Jer su za revizora do tada samo čuli oni koji su čitali Gogolja, tako da ostali nisu čuli za njega. Upravo taj program onda lansira u taj svijet revizije, je li tako? Upravo. Ide onda ozbiljan. Prvi ozbiljniji, ajde da kažem, angažman? Jeste, upravo tako. Posle toga i Ministarstvo financija nekako prepoznaje te moje kvalitete. Ja dobijam angažman u Ministarstvu financija, a nakon toga počinjem da se bavim isključivo revizijom i u jednom trenutku također revizorska kuća PricewaterhouseCoopers otvara svoju kancelariju u Crnoj Gori, šire svoje poslovanje na ovaj region i kako sam ja do tada polagala još neke dodatne licence za revizora, ja sam se kandidovala da postanem, da kažem, njihov član i da počnem da radim u toj velikoj revizorskoj kući. Odakle vi u CKB-u? E pa to je ključno pitanje. To je onda sljedeći put, ali bih samo voljela da kažem par riječi o PricewaterhouseCoopersu. To je jedna kompanija koja spada u 4 najveće revizorske kuće u svijetu. I to je kompanija koja jako puno ulaže u svoje ljude zato što se bavi uslužnom djelatnošću, odnosno konsultantskim uslugama. Znači, uslugu ne pruža kompanija, pružaju je ljudi. I to je ono što je jako važno, jer su ta ulaganja i način rada sa ljudima nešto što je mene kasnije predeterminisao za buduću karijeru. A radeći kao revizor, oni vas tako fino isklešu po pitanju transparentnosti, po pitanju integriteta, po pitanju nekih drugih stvari, tako da vi postajete možda malo i čudni svojoj okolini, ali to jesu standardi koje mora neko ko se bavi tim zanimanjem i ko radi za takvu firmu da ispoštuje. A otkud ja u CKB-u? Sasvim slučajno, kao što znate, OTP 2006. godine ušao na tržište kupovinom Crnogorske komercijalne banke. Oni pokušavaju da u banku uvedu nove međunarodne standarde u svim oblastima poslovanja i u toku procesa regrutacije oni
me pozivaju, da li sam ja neko ko bi se njima pridružio, da podignemo i standardizujemo upravo oblast interne revizije u banci. Tako da ja dolazim na mjesto glavnog internog revizora i tako počinje moja karijera u CKB-u. Koja i dalje traje i trajaće. Jeste. Sad da pređemo malo na ove možda zahtevnije teme. Ovo je onako bilo zagrijavanje. Dobro. Crnogorska ekonomija, težak period za nama od 2019. godine, korona kriza, potom rat u Ukrajini, evo sad i rat na Bliskom istoku. Kako vidite danas crnogorsku ekonomiju? Kada govorim o ekonomiji, o banci, o financijama, strašno volim da se držim nekih činjenica. Pa ću to i sada uraditi. Moramo da kažemo da je crnogorska ekonomija pokazala jednu određenu rezistentnost u odnosu na političku nestabilnost. Mi smo svjesni činjenice da je Crna Gora u posljednje 2 godine živjela u jednom politički nestabilnom sistemu, a da je crnogorska ekonomija svih tih godina davala pozitivan bruto domaći proizvod, rast bruto domaćeg proizvoda. Međutim, ni rezistentnost ekonomije u odnosu na političku nestabilnost ne može da bude dugoročna. I postavlja se pitanje do kada bi ekonomija mogla da bude rezistentna na političku nestabilnost. Tako da su to neke stvari koje sam ja htjela sada da naglasim, a to sve ide u prilog činjenici da smo sa nestrpljenjem očekivali da se desi, da dođe do jedne doze političke stabilnosti koju i očekujemo da vidimo nakon formiranja posljednje vlade. Htjela bih da naglasim da ovo mišljenje dijele većina financijskih analitičara koji rade kako za rating kompanije, tako i za velike međunarodne financijske institucije, zato što mi kao banka imamo preko 30% učešća na ovom tržištu, imamo blisku saradnju sa svima njima, jer nas jako zanima kako nas to drugi vide i u odnosu na to mi kreiramo neke naše politike i strategije. Znači, u razgovorima sa financijskim analitičarima, kako i Svjetske banke, MMF-a, tako i iz rating agencija, definitivno imamo očekivanje da će crnogorska ekonomija u ovoj godini imati pozitivan bruto domaći rast nešto veći od onog što je inicijalno bilo očekivanje. Prvobitno očekivanje je bilo da će to biti nešto iznad 3%. Mi sada već vidimo da će to biti iznad 4,5%, znači do 4,8% u ovoj godini, što je onako prilično dobar rast za jednu ekonomiju, a imajući u vidu i političku nestabilnost u kojoj je ekonomija radila, to je još čini boljom. Potvrđen je kreditni rejting zemlje, međutim i to potvrđivanje kreditnog rejtinga ne smijemo da budemo neambiciozni da kažemo ok, potvrdili smo kreditni rejting, taj kreditni rejting mora da bude bolji da bi zemlja bila atraktivnija za privlačenje stranih investicija. Sljedeća stvar koju bih naglasila, koja je jako važna za našu ekonomiju, a svi je jako puno pominju inflacija. Široki konsenzus financijskih analitičara prošle godine u ovo vrijeme govorio je da ćemo završiti ovu godinu sa jednocifrenom inflacijom. To tada niko nije vjerovao, zato što smo mi toj prošle godine u ovo vrijeme bili sa nekih 15% rasta inflacije u 2022. godini. Mi ozbiljno očekujemo da zaista ovu godinu završimo sa jednocifrenim rastom inflacije. Da li će ona biti 8 ili 9%, mi to još uvijek ne vidimo i ne znamo, ali definitivno je to jedno očekivanje koje je potvrđeno u širokom krugu financijskih analitičara. Sljedeća stvar koju očekujemo jeste da se ta inflacija prepolovi za sljedeću godinu. Međutim, to nije nešto što će se desiti samo od sebe. Svi učesnici na tržištu, donosioci odluka i zakonodavci moraju da ovo shvate kao jedan ozbiljan domaći zadatak i da se sa ovom pričom pozabave kako bi zemlja zaista došla u tu fazu da imamo jedno stabilnije i predvidljivije ekonomsko okruženje. To je ono što se tiče makro nekih pokazatelja koji su možda interesantni da spomenemo ovom prilikom. Ono što bi rekli za crnogorsku ekonomiju, to svi znaju, definitivno su to sistemski problemi sa kojima se moramo izboriti, to je nedovoljna diversifikacija, velika izloženost uslužnim djelatnostima, naročito turizmu, i nedostatak raspoloživih sredstava za financiranje malog i srednjeg biznisa koji treba da bude generator novog razvoja. Eto, to su te stvari, odnosno pitanja na koje moramo tražiti i nalaziti odgovore u narednom periodu.
Pomenuli ste rast crnogorske ekonomije koji je u drugom kvartalu bio 6,1%, koji je najveći u Evropi, imamo i treći kvartal će biti vjerovatno, ne vjerovatno, nego sigurno dobar. A šta zapravo generiše taj toliki rast? Imamo oprečna mišljenja u proteklom periodu, doduše ima tu i političkih mišljenja, imamo i mišljenja nekih analitičara. Šta je najviše doprinijelo tom rastu? Kao što rekoh, da se držimo fakata, odnosno činjenica. Jedan od najvećih činilaca rasta ekonomije je inflacija. To je broj jedan. Ona je podigla sve promete u zemlji. Drugi veliki generator je povećana kupovna moć stanovništva, samim tim zbog povećanja plata usled raznih programa i pritisaka kroz socijalne dijaloge između poslodavaca i zaposlenih. I treći veliki element jeste što još uvijek nemamo preciznu cifru, a to je ulazak velikog broja nerezidenata, odnosno stranih državljana, i to stranih državljana koji su došli sa nešto većim stepenom kupovne moći i luksuznijeg života nego što je to bio prosjek na našem tržištu. Tako da su to neke stvari koje su sve generisale ovaj bruto domaći proizvod. Nažalost, ne možemo da kažemo da smo nešto novo proizveli. To sam upravo htio da pitam. Je li onda to realan rast ako znamo da su nam inflacija, nerezidenti i prosto potrošnja građana povećala toliko inflaciju, a samo da pomenem da su recimo priliv direktnih stranih investicija za prvih pola godine, čini mi se, 30% manji nego lani. Jeste, upravo tako. Znači, mi imamo taj nominalni rast. Međutim, njega sad ne možemo da upoređujemo, jer mi nemamo na nivou zemlje dovoljno raspoloživih statističkih podataka koji bi nam govorili o porastu produktivnosti. Mi porast produktivnosti ne vidimo kao takav u zemlji, a jako bi bilo korisno da sva buduća povećanja dolaze isključivo iz porasta produktivnosti. Je li to realno za narednu godinu makar da očekujemo? Ništa se ne dešava preko noći. Preko noći, da. Tako da na tome treba da se radi. Tu treba da imamo jedan sinergijski efekat kako onih koji su zakonodavci, donosioci odluka, tako i tržišnih učesnika i kompanija koje bi mogle da otvaraju nove ideje i nove projekte koji bi doveli do toga da dođe do porasta, odnosno da vidimo neka poboljšanja u sljedećoj godini. Ono što bi moglo da se desi sljedeće godine, mi znamo da u ovoj godini imamo jako nisku realizaciju kapitalnog budžeta. Znači, sada kada imamo vladu, očekujemo da dođe do donošenja strategije na svim nivoima, znači od najvećeg, srednjeg i do najnižeg nivoa, koje izuzetno nedostaju na cjelokupnom tržištu. Tako da uz donošenje tih strategija ponovno dovođenje u ciklus investicija i investiranja, zatim pokretanje određenih kapitalnih projekata, može doći do toga. Da li će realizacija u punom mahu biti vidljiva do kraja sljedeće godine, to je teško reći, ali očekivanja treba da budu razumna, pa i sami akcioni planovi i akcije koje će se sprovoditi treba staviti u razumne vremenske okvire kako bi oni dali adekvatne rezultate. Nedavno ste učestvovali na jednoj konferenciji na jednom vrlo zanimljivom panelu i iznijeli ste jednu vrlo, reći ću, zabrinjavajuću poruku. Kazali ste da je ljudski kapital novi najveći rizik koji će pogoditi Crnu Goru. Yes. Zašto je to danas tako? Pa, nažalost, sve ono što ne privlači investitore, ako smo sad zaključili da imamo pad, da, 30%. Direktnog upliva stranih investicija, isto to što njih ne privlači ni mlade ljude. Znači, ta atraktivnost zemlje nije više atraktivna ni za mlade ljude. I to je ono čega moramo da budemo svjesni. Zakonodavni okvir prilično štur, velika neizvjesnost koja vlada, zatim imamo neusaglašenost između radne regulative i tržišta rada i potreba za radom od strane kompanija sa druge strane i imamo jedan, ako smijem da kažem, neusaglašeni obrazovni sistem koji troši jako puno vremena mladim ljudima na jednu vrstu obrazovanja, od čega oni jako malo toga mogu da iskoriste onog momenta kad počnu da rade. I taj disbalans zapravo dovodi do toga da i Crna Gora i kompanije
postaju neatraktivne za mlade talentovane ljude, a kako je danas svijet u globalizaciji, njima je kroz internet otvorena su sva vrata, oni vrlo lako mogu da dođu do poslova na drugim lokacijama i ne samo na drugim lokacijama, danas se sve veći broj poslova otvara za rad od kuće, tako da oni praktično ne moraju ni da mijenjaju lokaciju, a da rade i da doprinose za druge kompanije. To je ono što smo i mi nekako prepoznali u našoj banci, jer bez obzira neko će pomisliti banka, vrlo atraktivan poslodavac, nećemo se uvijek složiti sa tim, zato što i banka kao takav sistem sporije nego neke druge industrije reaguje na prilagođavanja koja su potrebna da bi se privukli mladi ljudi. I dalje mi njima izgledamo prilično konzervativni, prilično birokratski, imamo neka radna vremena koja njima ne odgovaraju, tako da mora da dođe do te jedne transformacije i mi u jednom trenutku moramo da budemo svjesni da ne možemo više mlade ljude da prilagođavamo nama, nego da nas prilagođavamo njima i potrebama onoga što budućnost nudi, odnosno oni su ta naša budućnost kojoj mi moramo se prilagoditi. To je jedan od velikih zaista problema koji ne suočava se samo naša zemlja, već sve zemlje regiona. Vidimo to šta se dešava. Centralna Evropska banka je od početka godine, čini mi se, 12 puta korigovala, povećavala kamatne stope. Očekuje li se novi rast kamatnih stopa u Crnoj Gori? To je sigurno pitanje koje interesuje i privredu i građane. Tako, evo, još jedna je prilike da se vratim na još jednu hit riječ u posljednje 2 godine, to je inflacija. Donosioci odluka u inflatornom okruženju moraju da budu vrlo obazrivi kada koriste alate koji su im na raspolaganju da bi uticali na inflaciju. Podizanje referentnih kamatnih stopa imalo je jedini cilj da suzbije inflaciju. Je li se uspjelo u tome? Kao što smo imali prilike da vidimo, ona je dala rezultate, ali ne onom brzinom kako se to očekivalo. Znači, očekivanje je bilo da će inflacija u EU zoni, odnosno u najrazvijenijim zemljama EU zone za 2023. godinu spustiti se na nivo 2-3%. To se nije desilo. Tako da definitivno možemo očekivati u narednom periodu da dođe do još određenih korekcija. Međutim, kao što sam rekla, donosioci odluka moraju tu da budu vrlo pažljivi, a za to ne postoji uputstvo koje će vam reći kada i koliko treba da reagujete, zato što te mjere vrlo lako zemlje mogu, odnosno region mogu da uvedu u recesiju. I to je ono što je, da kažem, najveći izazov za one koji donose odluke da te zemlje ne dovedu u recesiju. Tu moramo biti obazrivi, znamo da je jedna od najvećih ekonomije u zone Njemačka već drugi kvartal u recesiji, međutim ohrabruju pokazatelji da svih međunarodnih financijskih analitičara da eurozona u sljedećoj godini definitivno neće ući u recesiju, da će to biti neki minimalni rast od 1%, ipak ne recesija. Tako da negdje očekujemo da i ako dođe do još jednog rasta referentnih kamatnih stopa, da će ipak do stagnacije doći u drugoj polovini sljedeće godine. Znači li to da će onda i banke na lokalnom nivou smanjivati kamatne stope? To je ono ključno pitanje. Pa tu moramo da budemo pažljivi. Kada govorimo o tim stvarima, ja volim da se vratim na ono da li su banke u Crnoj Gori tom brzinom kako je rasla inflacija i referentne kamatne stope i podizale kamatne stope, a nisu. Znači, često čujemo, i to je vrlo onako interesantna priča, da se govori da je došlo do porasta kamatnih stopa, što jeste činjenica, ali ne nikako onom brzinom kako su rasle referentne kamatne stope, a nikako onom brzinom kako je rasla inflacija. Tu je bankarski sektor po meni odradio jednu ključnu ulogu, onoliko koliko je mogao u svom domenu, da sačuva ono što je stabilnost na tržištu, zato što su te kamatne stope rasle mnogo sporijom dinamikom nego što je to bio rast kamatnih stopa. Ja ću vam kao jedan primjer navesti samo činjenicu da smo mi prošle godine, negdje tokom ljeta, kada smo vidjeli da dolazi do ubrzanog rasta referentnih kamatnih stopa, za sve klijente koji su korisnici kredita sa varijabilnim kamatnim stopama, ponudili mogućnost da promijene te ugovor u fiksne kamatne stope bez naknada. I to su građani, odnosno naši klijenti, mogli da urade bez ikakvog troška i na taj način su rizik kamatne stope prenijeli na banku. Od tog trenutka mi snosimo taj rizik, ne oni. Tako da hoću da kažem da su banke sprovodile određene akcije na način da sačuvaju zdrav
osnov za svoje buduće poslovanje. Negdje se u javnosti dan danas steklo to mišljenje da su negdje banke iskoristile nužnost građana da se dodatno zaduže u ovim vremena. Jeste li to koristili? Najinteresantnije moguće pitanje i svi se toga pitaju. Zaduženi klijent je problem za banku. Prezaduženi klijent je problem za banku. Znači da to odmah riješimo. Banke su od 2008. do 2011. godine prošli kroz jedan period financijske krize i naučile mnogo lekcija. Lekcije koje su naučene u tom periodu implementirane su i ugrađene su u kreditne politike banaka koje i dan danas posluju. Znači vidjeli smo šta su to defaultovi, šta su kašnjenja u naplatama, šta su problematični krediti i nikako ne želimo to da vidimo za ubuduće. Ono što mi radimo kroz naše politike za upravljanje rizicima jeste činjenica da strogo vodimo računa i unaprijed pratimo nivoje zaduženosti. Postoji određeni racija koji se koriste u bankarstvu, možda da ih spomenemo za građane pa će im biti lakše, to je taj čuveni DTI, debt to income racije, odnosno koeficijent zaduženosti duga u odnosu na primanja koja mjesečna imate. Sad kao jedna ozbiljna institucija mi u sve to ugrađujemo i stopu inflacije, pa procenat porasta potrošačke korpe, pa svega onoga što je našim klijentima potrebno da bi normalno živjeli i tek onda gledamo da li postoji prostor za dodatno zaduživanje, iako oni svi to bi željeli da urade. Tako da smatram da smo kroz te neke mjere koje smo uvodili, pažljivo posmatranje i proaktivno učestvovanje u rizicima i tekako obratili pažnju upravo na ove stvari. A vraćamo se na priču, iako je bilo nominalnog rasta, šta je to realni rast. Statistika negdje govori, znam da bankari vole da koriste tu statistiku i računicu, ali statistika kaže da ste za 6, ne vi, nego generalno bankarski sektor za 6 mjeseci ove godine ostvario profit od 66,42 milijuna, što je duplo više nego lani. Šta je doprinijelo tolikom rastu? Cifra koja onako baš bode oči, složit ćemo se svi. Međutim, imamo konačno da jedan sektor u Crnoj Gori posluje sa profitom. Tako da bih ja to ocijenila kao jednu pozitivnu ocjenu za poslovanje bankarskog sektora u ovoj godini. Međutim, to je rezultat kombinovanog efekta. Znači, prvi efekat je inflacija, kao što smo rekli. Inflacija je povećala sve promete i obime u zemlji. Druga stvar je, kao što sam rekla, povećana kupovna moć stanovništva usled programa povećanja zarada. I treća stvar, ona koja se desila, je povećanje referentnih kamatnih stopa. To su 3 ključna uticaja koja su uticala na to da imamo ovako dobar efekat poslovanja banaka u 2023. godini. Međutim, opet moram da se vratim na prošlost. Nijedan uspjeh i rezultat ne dolazi preko noći. Čini mi se da su banke itekako dobro shvatile lekcije koje su naučene tokom financijske krize 2008. godine i da su vrlo pažljivim i selektovanim pristupom ka tržištu gradile svoj put i gradile određeni rezultat koji sada dolazi sa određenim rezultatima. Tako da je to nešto na što bih posebno obratila pažnju i akcentirala, jer često ćemo se susresti sa komentarima da, upravo ovo kao što ste vi rekli, da li je tu bilo pretjeranog rasta ili već nečega sličnog. Znači, banke su upravo radile onoliko koliko je bila raspoloživost prihoda kako kompanija, tako i građana. Najveći dio svega onoga što se uradilo u zemlji, moramo da budemo fer i da kažemo, prošlo je kroz potrošnju i usluge. Mi nismo u ovoj godini vidjeli toliko investicija, nismo vidjeli novih projekata, vidjeli smo da i kompanije, bez obzira na povećane promete, ne rade toliko na novim projektima i to je sve nešto što očekujemo da se na neki način otvori u 2024. godini. Nekako i bankarski sektor se pokazao najotporniji za vrijeme i prve i druge krize. I narodski rečeno, banke su pune para. Jel? Depoziti građana su na istorijskom maksimumu, tako kaže statistika Centralne banke. I sada kad bi pitali prosječnog Crnogorca, svi imaju kredite. Ali opet kad se vratimo na tu statistiku, u bankama više štedimo nego što dugujemo. Je li tako negdje? Tako je, upravo tako.
do značajnog porasta depozita. Opet sve govorimo u nominali. Da. Znate, nominalni iznosi. Ali čini mi se da više građani dalje vjeruju bankama nego onoj sopstvenoj slamarici. I tako i treba i da bude. Čini mi se da je bankarski sektor doživio odgovarajuću transformaciju, pokazao otpornost na razne šokove kojima je bio izložen. Imali smo i prije par godina i takozvani asset quality review koji je pokazao kolika je sposobnost banaka da pretrpi određene šokove. Tako da bankarski sektor definitivno zaslužuje to povjerenje koje ima. Međutim, ja želim da kažem također da vidimo povećanje depozita već drugu, odnosno treću godinu za redom. Mi smo imali povećanje depozita i u korona godini, 2020. godine. A znate zašto? Zato što se manje trošilo. Da. I više novca ostajalo građanima na računima. Vidimo i sada. Nažalost, ono što nedostaje ovom tržištu su drugi financijski instrumenti koji bi građanima služili za drugačiji oblik štednje. Znači, nama građani sad trenutno, ukoliko imaju višak štednje, imaju dvije alternative. To je depozit u bankama ili kupovina nepokretnosti. Znači, pri čemu smo svjedoci da je i kupovina nepokretnosti postala prilično zahtjevna iz razloga što su cijene tih nepokretnosti prevazišle nešto što je prosječni standard naših građana. Znači, mi smo sad to prepoznali kao banka, tu mogućnost, i nedavno smo pri Komisiji za tržište kapitala registrovali 3 vrste investicijnih jedinica fondova u saradnji sa našom matičnom bankom OTP iz Mađarske, koja već ima dugogodišnje iskustvo po pitanju tržišta kapitala i investicijnih jedinica fondova, tako da ćemo uskoro građanima pružiti na raspolaganje alternativu depozitima gdje će oni moći u skladu sa onim što su njihovi risk apetiti, nivo edukacije i povjerenja, da ulažu u odgovarajuće investicione jedinice. Ja ću pokušati da to parafraziram na najjednostavniji mogući način. Daćemo 3 neke alternative, a to su za sve one klijente i građane koji imaju nizak nivo apetita za rizikom. Njima ćemo pružiti određene investicione jedinice sa nešto nižim prinosima, sa srednjim prinosim, i oni koji imaju veće apetite ka rizicima pružit ćemo i takve vrste alternativnih vidova investiranja. Zašto je ovo važno? Možda nije moja sfera, ali moram da kažem, postojanje ovakvih vrsta finansijskih instrumenata zapravo indirektno utiče i na inflaciju. Jer smanjenjem novca koje se troši, vi indirektno stavljate ga na štednju, dajete građanima mogućnost da taj novac zadrži vrijednost kroz vrijeme, vi indirektno utičete na to da inflacija ne raste. Tako da je postojanje ovakvih instrumenata dobro za građane, za banku, ali čini mi se da je jako dobro i za regulatore i za zakonodavce koji itekako ovakve vrste instrumenata mogu da koriste kako bi uticali i kontrolisali inflaciju. I kad planirate sa tim instrumentima da izađete na tržište? Pa imate li neku računicu? Mi imamo računicu da sa tim instrumentima izađemo na tržište do kraja ove godine. Gledat ćemo da je pustimo da bude raspoloživa u svim našim filijalama. Sad je trenutno period testiranja zato što postoje određeni, da kažem, situacije, odnosno transakcije koje želimo prvo da istestiramo da bismo mogli da ih pružimo građanima na raspolaganje. Ono što je jako bitno jeste što ćemo dati investicijnu jedinicu koja je vrijednost 1 euro. Tako da svi mogu da uđu u sistem, jasno. Jer ako se vratimo, mi smo imali alternativne vidove štednje kroz državne obveznice, ali ako vam kažem da je ta državna obveznica imala jednu nominalnu vrijednost od 100.000 eura, onda shvatate da nijedan građanin nije mogao da ulaže, a i mali broj kompanija je mogao da na takav način upravlja svojim viškom likvidnosti. Tako da je efekat bio minimalan. Minimalan. Da. Tako da hoću da kažem da ovaj financijski instrument trebao bi da da određeni učinak i eventualno da pruži građanima dodatnu, čini mi se da je jako važna ta edukacija i vraćanje povjerenja. Tako da koliko su danas građani upoznati i dovoljno edukovani da mogu da razumiju to o čemu vi sad pričate? Pa mislim da je naš osnovni zadatak upravo edukacija. Znači, mi jesmo kreirali proizvod, pružit ćemo ga i daćemo ga na tržište, ali da bi on doživio svoj puni sjaj, ako smijem tako da kažem, onda taj korak go to market
je najzahtjevniji. Znači, otići na tržište, dati ga klijentima, da ga oni razumiju, da oni osjete šta to znači. I ne samo to. Nije naša obaveza samo da kreiramo instrument i da ga damo na tržište. Sljedeći korak, mi moramo da kreiramo dubinu toga tržišta. Znate zašto? Zato što onaj koji ulaže, ok, on će možda u jednom trenutku reći, aha, ali sad mi taj novac treba za nešto drugo. Mi moramo da kreiramo dubinu toga tržišta, da bi on mogao vrlo lako, da to tržište ima likvidnost, dovoljnu likvidnost, da bi on vrlo lako mogao da proda taj instrument i jako brzo dođe do osnovnog novca. To je nešto što mi pružamo, zato što ćemo se mi kroz ove investicione jedinice pridružiti jednom većem tržištu, a to je tržište u Mađarskoj, tako da ćemo i tu dubinu tržišta moći da im obezbijedimo. Kako vidite budućnost bankarstva obzirom na ovaj boom, a i tako da kažem, digitalizacije koja je i u Crnoj Gori doprinijela u posljednje 3 godine mnogo, ali čini mi se da se ponovo negdje u nekoj sferi vraćamo na onaj stariji sistem. Plašite li se te vještačke inteligencije koja onako se pojavila? Stavit ćemo ga jedan dio i drugi dio pitanja. Što se tiče digitalizacije, to je jedini i osnovni put u budućnost za banke. Znači, tu zaista nema dileme. Ono što su banke do sada pokazali jeste da su bile spremnije značajno brže i više od regulatora i zakonodavaca da prisvoje određene savremene tehnologije. Mi i dalje imamo set nekih zakona koji kasne sa usvajanjem ili sa implementacijom, koji su kočnica daljem razvoju digitalizacije. Ako vam kažem da i dalje ugovore potpisujemo na papiru, da i dalje imamo platni nalog prilikom transakcije na šalteru, to vam sve govori koliko bi banke bile spremnije da naprave taj sljedeći iskorak, ali regulatorni okvir je tu negdje prilično ograničen i ne daje nam mogućnost da u ovom trenutku to uradimo. Digitalizacija mora da se, ona se dešava. Da. Znači, mi u tom smislu, kao što znate, nismo sjedili skrštenih ruku. Mi smo još 2018. godine, čini mi se među prvima na tržištu, pružili prvu mobilnu aplikaciju CKB Go za građane, a onda smo dalje investirali i kao što znate u januaru ili februaru 2020. godine prvi smo doveli na tržište Apple Pay. I to je bilo jedno revolucionarni iskorak, čini mi se, banke na ovom tržištu, jer ste već tada 2020. godine vi mogli u supermarketima da vidite naše građane koji sa iWatchovima plaćaju na kasi. Znate, to je progres, to je taj digitalizacija, to je nešto što je budućnost bankarstva. Digitalizacija kao takva jeste važna jer ona povećava efikasnost, smanjuje vrijeme i smanjuje troškove i zbog toga je jako važna. Međutim, digitalizacija u kontekstu crnogorskog društva je jako važna zato što bi jednom pravilnom i potpunom digitalizacijom riješili neka ključna pitanja, a to je velika količina keša u opticaju, veliko prisustvo sive ekonomije i slično. Tako da mi se čini da država može da ima ogroman interes prilikom digitalizacije jer bi na taj način postala kao i efikasnija, a samim tim bi i povećala mogućnost ubiranja dodatnih prihoda. Sad s druge strane, vještačka inteligencija je nešto što moram reći da prijeti. Vještačka inteligencija prijeti ili mi sad ne znam kako ćemo to da kažemo. Mi smo o vještačkoj inteligenciji već počeli da pričamo i unutra banke, znači sa aspekta naše interne efikasnosti, a sa druge strane sa aspekta onoga šta pružamo eksterno, odnosno prema klijentima. Definitivno je vještačka inteligencija nešto što će izazivati posebnu pažnju svih nas narednih godina i bit će u fokusu. Međutim, ta vještačka inteligencija nama daje i zadatak da i kao poslodavci pripremamo naše zaposlene da mogu da nastave da rade i u tim okolnostima. Znači, velika obaveza je ono što sam rekla, edukacija. Znači, edukacija ne samo prema klijentima, nego je tu edukacija prema institucijama, edukacija i prema sopstvenim zaposlenima kako bi pripremili jednu solidnu bazu koja će biti u stanju da transformiše banku i da vodi banku u budućnost. I nešto što je održivi sistem poslovanja. Osim ova 3 finansijska instrumenta o kojima ste govorili, šta će biti u narednom periodu strateški fokus CKB-a?
Pomenuli smo digitalizaciju, to je ono što je definitivno što je ključno. Nešto što je usko povezano sa vještačkom inteligencijom. Definitivno ćemo se baviti sa big data, odnosno data science-om. Gledat ćemo da pratimo savremene trendove. Vi znate da je današnji svjetski trend u retail biznisu ta takozvana customizacija. Znači, detaljno prilagođavanje i pojedinačnom klijentu. A da bismo to mogli da znamo, moramo dobro da baratamo sa određenim alatima koji će nam dati adekvatne analize i informacije da bi mi mogli za svakog pojedinačnog klijenta da formiramo ponudu koja upravo samo jedino njemu odgovara. Tako da su to neke stvari koje će definitivno biti u fokusu. Banka planira da nastavi da bude katalizator razvoja u Crnoj Gori. Mi smo još prije godinu dana potpisali ugovore sa EBRD-em za 2 važna projekta. Prvi projekat je EBRD-ov program za standardizaciju malog i srednjeg biznisa, koji je jako važan i na taj način utičemo na povećanje konkurentnosti naših malih i srednjih preduzeća. Značaj ovog programa nije samo u finansijskoj podršci, nego i u tom edukativnom dijelu, zato što smo obezbedili konsultante koji će raditi sa malim i srednjim preduzećima kako bi dostigli standard i na taj način bili vidljivi i konkurentni ne samo na tržištu Crne Gore, već regionalno pa i na tržištu Evropske unije. Drugi veliki program je program Žene u biznisu, koji na isti način pokušava da pokrene jedan ogroman potencijal koji imamo u zemlji, a to je potencijal ženskog biznisa, gdje osim finansijske podrške također imamo i dio koji se tiče konsultacije, odnosno edukativnog karaktera, koji pomaže da se osnuju, pokrenu i poboljšaju mala i srednja preduzeća. To su te aktivnosti. Definitivno nastavljamo dalje da pratimo najveće razvojne projekte u zemlji. Mi smo, kao što sam rekla, banka koja ima 30% učešća, samim tim i ogroman potencijal u kapitalu, tako da naše limiti izloženosti su prilično veliki i mi na pojedinačnom nivou, za razliku od drugih banaka, možemo da ispratimo i najveće projekte u Crnoj Gori, tako da očekujemo ideje, očekujemo da se dese. U sljedećoj godini tu smo da ih ispratimo i ono što je jako važno za sve nas, svi ga pominju, a još uvijek niko ne zna šta je to tačno, to je ESG. Jesmo li blizu tim standardima? Sa regulatornog aspekta još uvijek ne vidimo regulativu za to, međutim mi kao članica jedne veće bankarske grupe koja već posluje u jednoj stvarnosti gdje su to propisani parametri, imamo već sad određena znanja na koji način ćemo se sa time boriti. ESG kao rizik mora da bude prepoznat kod svih, ne samo banaka, nego svih ozbiljnih kompanija. Međutim, ono što je trenutno najveći nedostatak jeste ne postoje alati, odnosno načini mjerenja. Mi znamo da on postoji, ali vam još uvijek će vam neko teško reći kako da ga izmjeriti. Precizno kaže taj rizik iznosi toliko i toliko. Međutim, samo bih htjela da skrenem pažnju, svima to izgleda nekako daleko od nas. Vratila bih vas na jedan događaj iz avgusta ove godine u Sloveniji. Imali smo velike poplave i po meni bi to trebao da bude prvi veliki pokazatelj jednog velikog ESG rizika, odnosno klimatske promjene koja se desila, gdje je došlo do značajnih šteta kako za stanovništvo, građane, tako i za privredu, pa i za banke koje su imale svoje kolaterale. Tako da ozbiljna priča, ona je tu, samo treba da vidimo na koji način ćemo se sa njom izboriti. ESG nije samo klimatska promjena, nije samo zelena ekonomija, tu su socijalna odgovornost, socijalni dijalog, način upravljanja, način kontrole, znači to su prosto neke stvari i standardi kojima ćemo morati itekako da se pozabavimo u narednim godinama. I zaista će biti, pretpostavljam, vrlo izazovno raditi na tome, jer je to jedna oblast koja je potpuno nova za sve nas, a čini mi se da će pružiti svima nama puno mogućnosti da se razvijemo u jednom drugom sistemu, a opet mi se čini malo humanije. Izazovi za privredu, ali i za regulatora, čini mi se, koji tek treba da počne da radi to. Mi od regulatora očekujemo taj inicijalni impuls da dobijemo, da vidimo koje su to smjernice, koji su to minimalni standardi koji treba da se ispoštuju i na koji način će to biti moguće, tako da čini mi se da su svi sa temom upoznati, ali evo vidjet ćemo kako ćemo se na kraju sa njom izboriti. I pitanje za kraj, nešto što pitam svakog sagovornika, vaša poruka svim onim mladim ljudima koji kreću u sopstveni biznis? Da vjeruju u sebe.
da vjeruju u sebe, da pokretanje sopstvenog biznisa je jako hrabro. Rizici koje samostalno snosite su vaši rizici, niko vam ih neće razumjeti, niti vam ih može umanjiti. Morate puno da se obrazujete, morate puno da radite, morate puno da komunicirate, ali morate da budete uvijek optimistični i čini mi se da uspjeh u tom slučaju neće izostati. Majo, hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja mislim da smo kroz ovih koliko već 50 minuta izanalizirali sve što smo trebali. Ja? I smo što preskočili? Pa meni se čini da smo dosta toga dotakli, da smo, čini mi se, možda i približili ljudima prosto neke teme. Posebno ćemo pratiti ova 3 instrumenta koje djeluju, čini mi se, mnogo zanimljivo. Meni se čini da jesu i da će potpuno izmijeniti naše tržište. Naravno, neće se desiti to odmah, ali definitivno očekujemo da će oni izazvati određeno interesovanje. Hvala još jednom na razgovoru. Hvala i vama. Bila je to Maja Krstić, članica Upravnog odbora u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Mi sa nekim novim gostom vidimo se već za nedjelju ili dvije.